ukuthi sibalenzile bakhulule baba umhlobo ongu umhlobo onguJesu umhlobo njengoJesu umhlobo abazalwane siyalilisela siyashaya tandla siyalilisela egameni likaJesu Kristu as we are welcoming our guest, our pastor, our mom. Awuyeke ukushaya izandla bangakafiki bazalwane. Awuyeke ukushaya izandla bangakahlala. Awuyeke ukushaya izandla bangakahlali phansi. Shaya izandla bazalwane basahlala phansi. Basahlala phansi nje sibashayile izandla. Singahlala phansi bazalwane. Mfundisi Malambe bangangawe baba. Hallelujah. Hallelujah. Ayeye Satana ayeye. Ayeye madimon ayeye. Wadla Jesu. Walapha Satan. Uthethe kwezubani. Alongayikela utazai. There is a power in the name of. Hallelujah. Hallelujah. Ake uphakamise isandla uthi. Phakamisa nje lesandla. Awunikwanga abatali bakho bogogo bakho. Wanikwa nguNkulunkulu. Hallelujah. Lele sitomkhonda namuhla. Kwamnanzi kukhonda inkosi. Hallelujah. Angibingelele kubatali bami bakamoya. Ngibingelele nakubaphathi bonke lebakhona. Nabo bonke lebasiphathele ema-office endaweni yase South Africa. Ngibingelela ngeligama lelingetulu kwemagama onke. Ligama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Nale basiphathele umhlaba nelive lonke. Ngiyabingelele House of Praise.
egameni lika Jesu. Bese ngibingelela libandla lonke lalikhonda uNkulunkulu lelethembele uNkulunkulu ngalibingelela egameni lika Jesu. Hallelujah. Hey, kunananga umhlabelele mfundisi B ungakangithumi kona lothi wenzeka hle wafika nawe wenze ake wafika oh basila papa pi boyizwi nawe wenzeka abazalwane epulpit kutonibingelela nginivusele phinze nginibonge kuba khona kwenu phinze ngisho kuthi kuba khona kwakho la awukadelilide utele bukhona baNkulunkulu. Hallelujah. Ngiyanemukela nonke bazalwane a house of praise nale bafika kole bavakashile siyanemukela egameni lika Jesu. Hayi asinemukeli ngeligama lemuntu kodwa sinemukela ngeligama lika Jesu. Lalingilona athi Zenzo 4 verse 12 linye ligama leliniketiwe ebantwini ligama lika Jesu sinibingelela ngalo. Khondani nithi vele ninekuthula siyadlakela ikhaya bazalwane livu laNkulunkulu. Tonke tintfo futhi tiyendeka wena kuphela vula inhlitiyo yakho ukhonde Jesu. Athi Matthew 5 verse 8 babusisiwe lebanenhlitiyo lehlandekile wena uhlanda lenhlitiyo yakho konke kutawende kutawujika umjojo. Amen. Hallelujah. Asimshayele tandla zayohlala phansi bazalwane. Gonala ma office bazalwane. Lawa ekhipha imali. Sanibonani bazalwane. Ngoba vele la siyayifuna imali yemnikelo. Na uva ukuthi lamakhadi sekaya bangumsindo sekufuna ukuphuma le mali. Sina labaningi sitawuphuma ngalomnyango lo bazalwane ama ATMs ethu angala. Mayibongwe inkosi. Then laba laphambili bonke la so ma ATM abo angala mayibongwe inkosi yasezulwini. Anything ke bazalwane leni ifuna kunabo sesilabahle lebagcoke lokumhlophe la baphi angisababona bakhona la bafake ama spring tile amnyama umbamba ngesandla uyabutha ukuthi mntwana nami kwekuthi ngikutholaphi mayibongwe inkosi yasezulwini. Labanye bagcokele imnyama todvana naye uyafika umbambe ngesandla uthi mntwana nami sengilahlekile kunale ngikufuna ukuthi akulayitela mayibongwe inkosi yasezulwini. Sezodwa bengingathanza ugijime angikwadi ukuthi unyamalephi ngiyakucela mntwana make gijima utela kimi egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha usithathe usimixe enkosini masinyane ngendumiso bazalwane egameni lika Jesu Kristu khona la
kumele siye khona mayibongwe inkosi shesha makelibisi inkosi yami usise enkosini ngendumiso bese siyachubeka mayibongwe inkosi